Makhosi Shembo Ngcwele cela ukubeka bemabili kulesi sikhumbuzo esikhulu kangaka sithi lesitabelela ufikile olandelwa izizwe ufikile emzweni babazali emadoda babazali izizwe nonke ufikile abakhuluma ngaye abaprofeti babazali emadoda babazali zizwe nonke babeshumpi kade uNkulunkulu babeninciphisa leli gama ukuthi umprofeti waba bencela ukuthi uNkulunkulu lo uma ucabanga kahle ngeke ngicabanga yena njengomntwana babenciphisa ngoba babe ushembe uNkulunkulu futhi kanti ufuna kusho umphunazi lolo kuningena into epointing uma uthi ufikile la usho uqala kwakhulunywa abantu ngoba ubhombela number 1 bhombela number 5 uNyasi ethi nyanga ezulu inkosi yamakhosi nikazi waleli bandla ophambi kwethu uNyasi isemzini yasemzini omkhulu eNazaretha kulwami uzongalwa amaphekula ngizangifikele khona mina ngoba ngiyafika ngifike enyangeni yezulu mina naye phambi kwami kodwa ngayibona ukuthi ubaba mkhulu ilanga inyanga yezulu uthingo uNyasi angikhulume le ndaba inyanga yezulu yehlala phakathi kwanyaka yaphezulu ngiyakhumbula lo nyaka inkosi yamakhosi umnikazi waleli bandla ungalezindlu ezinganikelanga lezi amaphekula abathi bazilwe zaphela ePietermaritzburg yahloma iduku la amaduku lawa ewahloba lapha inkonzo yaphatha umkhokheli uMachiya ngalelo langa ngangikhona ngifuna ukukhuluma indaba lesiphithiphithi ukuthi madoda konke kufika onjani uShembe bambone kufunwana emhlabeni onjani uShembe omlindele uhluphelani ngilizwile uthi kodwa ngiqalela uma sekusuka izipho ngesonto ngangikhona njengoba kuzokwenzeka nje kusasa siyakubhombela number 1 number 5 umqalo wendlela uNyasi odalisa nomhlaba akekho munye uNyasi liphelele amen inyanga izulu imukela izipho ozubona kusasa ngayibuka yazi sithi sigqoko bokhumbula kade ayizisithi sigqoko isibhekise emuva afika ukuthi inkosi yamakhosi ubaba mkhulu ilanga leli yathi hey ubani baba mkhulu letha la ubani ilanga letha mina wonke lo ntondo ubaba mkhulu ilanga hey lethanda izinto zami akhona amakholo endlini lethani izinto zami mina baba mkhulu umini ilanga kuyeke lokho ethani khumbula ukuthi wathini uNkulunkulu ngale mhlayigcina ilanga ngaphansi angekho kwathi ngalonyaka mhlayigcina ihuku lasezulwini ukhakhayi lwesikobo zasemkhathini mina ngibonile inyanga yezulu angikhali ngoba
namhlanje imbona uBhombela ezokhuluma ngayo bese ngihlala phansi ngoba khehla kithi akusola. Amen. Ithi nina wathini yathini inkosi yasebuhleni noma inkosi yasephakameni maba uNkulunkulu unyaka nathi lethi izophatha iziyeke niyoziletha kimi sengila ngaphezulu ishi phansi kale emzini wamaphekulu niyoziletha mhlazane sengila phezulu ekhomba le ndaba seNazaretha umzi wonyazi lwezulu maba uNkulunkulu. Kalona nginkosi wathi bangilethi yathi mayifika eNazaretha yasekhijima ithithe hawu ngiyayibona inyangazo nayi phambi kwethu. Yatonda lapha phenyi utshani yatheni thini yathwazana ngikhombisa unyawo labandlulu ethe yakhuba istatue yafawini ethi unyawo lami lolu mina ngadalisa nomhlaba mabo uNkulunkulu funwane esontweni ufikile abakhuluma ngaye engakafiki hawu lafika unyazi luphelele lubaba mkhulu kodwa yini ngelinye ilanga amadoda akithi amabili njengoba ngithi mina ngifike enyangeni yezulu angikhalazi ngoba isikhathi engifike ngaso ukhona amadoda amabili akamkani nangibaba umfundisi uMbewani esilandela wona kulamakholwa kulokukholwa njalo siyinzalo yawo kulabo baba lamakhesha akithi ngemilanga isephakameni lapha la kusekusengcweni yasho njalo uNkulunkulu wathi kuhamba kuhambe kuthinta into yayila yasho naphi abantu abakhumbuli konke lokho leli khesha lakithi liyabike likubikayo uBhombela unyazi lwezulu uthi uhamba nobani ndoda yaba nonkosikazi wami uphi ukhona umlandi lamlanda leli khesha lakithi lambuka lathi unkosikazi wakho lo baba wathi akusiyena unkosikazi wakho lo ubani ongasho njalo ngaphandle konyazi uBhombela ngoba wena unawo amehlo asezulwini namehlo asemhlabeni futhi akekho umuntu ongaba ushembe akekho ngaba ushembe umuntu efana nami ngoba nowasesibongweni ngeke aba ushembe ngaphandle konyazi akuyena unkosikazi wakho lo uyalimala le ndoda nawe ongewulimali ushadile uphelele akusiyena unkosikazi wakho lo lacabanga leli khehla uthi kodwa ngivelelwa yini wathi ngiyakubona ndoda thina boshemba siphikiswa la emhlabeni nasezulwini uyabona ukuthi kukhombisa ukuthi akuyena unkosikazi wakho lo njengoba kuzovala umhlangano kaJulayi yothi wehla emazweni akini weshe ebhasini nje lithi uyobusha umzi wakho ngaphesheya uyobusuya ngibona ukuthi thina boshembe sobani uNkulunkulu unyazi maNazaretha ngempela kwabanjalo kwashekwa indaba yobuNazaretha yashekwa ngesikhathi washekwa wathi hawu uphi uNkulunkulu wakhe ephuma phi nangomzusha kanti beyokhonza uNkulunkulu onjani bashela abantu bahleka into abangayazi benosizi besaboshi besazoboshwa uhlupha kanje usuboshiwe ubopha amakhehla kini nezalwazi uthi ubaba mkhulu ngwele emuva unyazi lwezulu ngaleso sikhathi lalela-ke ngiqedele indaba ngikutshele indoda yakwamkani kwamdlaka wena akuyena umkakho lo umkakho umthole emzini omkhulu kaMadonela emzini wakamajola uma sekwenzeke lento engikutshela yona esho unyazi kuwe ilalele yenze uyothi uma ufika lapho uyokhonga bayakwazi abantu ukukhongwa kanjani indoda yoxoxa ingane zayo kodwa umkakho omncane ngomzimba sowaphula umthetho wobukhosazana wakhulela wazala ingane yentombazane alelela makholwa asahlupha unyazi uyona mkakho-ke leya ntombazane noma leya nkosazana esiyaphula umthetho yazala umntwana wentombazane uyofuka ulobole yena-ke
leli khehla lamlalela uShembe angifuni ukuyenda ngoba uyijahile indaba zabantu ukuthi leli khehlekazi wakushokelani kanjalo ngizi lapho ngoba ngiyagijima umbuso wezulu uyaphangwa nabawuphangayo bawuhlwitha unkosikazi wakho ke lowo noma leso salukwazi ngoba ngingane wafika wazala amadodakazi amabili igama layo oqala endalo Snow bathala labantu osisi kimi kodwa ngeze ubufakazi ukuthi uShembe uNkulunkulu eyesibili bathala labantu kimi uThembani ngicabanga ukuthi ukhona mhlawumbe la umkhokheli kwaza lamadodana amabili kuphela njengoba kusho uBhombela unyazi lwezulu ubani lo uShembe umuntu ubani obehlisathi umprofeti njengoba ngilale emadredweni angidinwa kabi abaprofeti bamanga umntaluleka abantu athi hey othi wena kade ungahambi vusa abantu befile nakumkhuba abantu beganga uNkulunkulu wafika ngo1910 igama lakho unyazi lwezulu 1910 efika kulendlu yakithi abantu basanyela igama wafika uShembe la kulelizwe udlalwa ngendlu yakithi abantu abamnyama indlu kadinga belo senza khona wazoyibuta wafika abantu begubhukisa imusi wafika la ngothi sandinika abanye okusho ukuthi lento izwa lengiyikhulumayo angizwa futhi oqala nkosana ngiyikhulumela wena ngikhulumela unyazi kuqala lapho ungahloniphi ake ngisho nje ngokucela phambi konyazi akusona kuqala lapho akusilona umthetho waleli bandla athi umfundisi bephiwa befundisi ekhuluma indaba kaShembe uthi nika abanye angikhulume njengoba ngilanje nginamahloni angisaba usuqala kona ukona ibandla likaShembe nika abanye ubani wena ngoba lo msebenzi usunika umdali wezulu nomhlaba unyazi lwezulu anika isipho abafundisi nami ngithatha uphisi wami abo uNkulunkulu lo sethi anginika abanye ngimgidine ngani ngicasula ngani azalwa ke lamantombazana amabili ngithi cha ke ngoba seshila umuntu kaNkulunkulu noNkulunkulu ushilo athi abamile abathathu kodwa khona isikhathi ukusukume entizweni yakho nofundululo lokuthi kodwa lo uNkulunkulu omhleka ngaka amaNazaretha unyazi lwezulu eligila izakha nemisebenzi emihle kaNkulunkulu kodwa uhlushelwana uShembe ufuna muphi uShembe ngaphandle konyazi ufuna muphi uShembe omthathaphi ake ngishaye kancane ngiwele phansi siyabonga Nkosi yamakhosi nyazi lwezulu umdali wezulu umhlaba ukunanela kulomuzi wakithi eningizimu aseTafelkop eminyakeni emine wafika Nkosi yamakhosi kulomuzi wafika Nkosi yamakhosi ngiyalibuka lola suku lakusasa abashubali bakithi eningizimu abantu bonke nje bomhlaba wonke balikitaza unyazi lethi izinto ezinhle balikitaza unyazi ngikhumbula amazwi ayisho inkosi uThingo ethi mawenzela uShembe into enhle uyasijika isigwebo abesezogweba uma umenzela into enhle umhloniphi umesaba siyosaba muphi uShembe ngaphandle konyazi umuphi uShembe uyofika emhlabeni asathwe ngaphandle konyazi ngoba noThingo lifishile nelisilo athi hey ngiyadabukela inkosi ezayo unyazi lwezulu kuyoba kuba mkhulu nelanga nenyanga yezulu neyofisa ukungimba kufunwani manje cha bengekho kulezi nsukwana Nkosi yami bengiyanjela uma omncane kodwa ngizwile indaba kodwa ngaphatheka kabi uthi uNkulunkulu omkhulu kangaka omhleka kangaka unyazi uhlushwelani wenza izinto ezinhle asula zonke izolo sesiziqalile bese ngemnikeni ithuba uNkulunkulu maNazaretha abo uNkulunkulu asho ngesikhathi asishoyo amamelo abantu bonke
angaphikiswa. Uphikiselwana. Awu Nkosi yamakhosi ngiyaxolisa. Uma khona la ngishayise khona kodwa ngenziwa ukuthi Inkosi yamakhosi amakhehla kithi akubona inzalo yabo nami ngiyakubona mina ngiswele lutho nje uNkulunkulu unyazi lwezulu uphelele. Uvele ezulwini akalalela izwi lakhe futhi enza into ngesikhathi sakhe. Siyekwe nestabhu kushawa. Oh sengikhuziwe kathiwa Nkosi yamakhosi ngiyaxolisa ngiyazula Inkosi busise nikuzwile. Oh angiliwazi